evening, you all. I'm about retirred to bed, but I spent some time with you all. Um, okay, I want to apply my retinol serum this evening before I go to bed, and then I pin all the things for you after this. Just hold on. Just hang on a second. I need to wait. I need to record this live. Yes, better. Yeah, now it's recorded. Okay. Jemput pantas. Okay. I don't know, but a little bit blur my camera this evening. Okay. Today we have Oh, sini tidur kak. Masuk kaki di atas tidur lagi. Okay, boleh. Berdoa ya, berdoa. Saya mau tidur. Betul. Lawan. Saya dengar muzik, saya tak dengar tak cakap sorry. Tak cakap, saya dengar muzik. Okay, I nak pakai serum sekarang. Guys, saya buka malam ni. I already opened my forehead. Today, I'm going to try out the new generative fill tools in Photoshop to go from this to this. Obviously, I need to get rid of my hand here. Sorry, I cannot see you all. Sekarang baru pukul 11 you all. Masih awal lagi, belum pukul 12.
Mungkin malam ni kita stay sampai pukul 12. Tak faham dia cakap apa tadi. I bersiap-siap nak tidur. Sementara nak tidur ni, I ada masa I boleh buat live sekejap. I kalihkan kamera I. Oh dah kali dah. Sorry you all. My phone stuck. Oh sorry. That's why I stuck you all to people. I vacuum sekejap. I ada item-item yang you nampak dalam video ni, you boleh order. Sorry. I see the way that you're moving, so it's not hard to choose. It's not hard to choose, it's not hard to choose. Now I've made plans for you, babe. Yeah, I've made plans for two. My hair is growing. At the back, you can see my hair. A chestnut color. I can help tonight, give you the best tonight, so you should tell. So baby, come my way. So baby, come my way. Baby, come my way. Come my way. Baby, come my way. So baby, come my way. So baby, come my way. Bagus oh, pakai retinol ni Dr. Rajani punya Vibrant Glamour. Very good, ya. So baby, come my way. Come my way.
place. When you come through tonight, we got love to make. When you come through tonight, when you come through my place, when you come through tonight, we got love to make. 2 o'clock in the morning, baby, we still going. Yeah, 2 bodies in motion, right here in the moment. Yeah, told you to let me know it, 'cause if it's right, I keep going. Okay, you all. If you wanna drop it low then, baby girl, drop it low then. Ada ready dah nak tidur dah. Gelap ke? Nampak gelap kan? Tak ada, I pun tak dapat dalam kamera ni pun. I sendiri pun tak nampak ya. Rambut I cerah sikit sebab betul. I refresh the colour, chestnut colour. So I beli kat depan ni sikit. I bagi highlight depan ni. I semua ada item-item ni je. Kalau you all nak order, boleh order sekarang direct. From me direct. Oh, I belum jawab you all semua. Sorry you all. I busy you all. Okay, I pinkan warna rambut. I tak ada mood nak main match PK malam ni. I saja nak relax je. Sementara tu I buat live je lah you all. Terima kasih you all. Kenapa ni? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Apa khabar? Ya.
Daripada mana? Di rumah. Terima kasih join. I tengah dengar lagu ya. I tengah bersiap-siap nak tidur pakai night cream, night serum. Okay you all. I ada produk Morocco. Kalau nak beli boleh beli Morocco. Ni. Adik pula Morocco ni. Morocco salted egg. Boleh baca kan? Salted egg. Semua lah you all. Vanish now comes in an easy-to-use spray. Just spray it, leave for 5 minutes, and wash. Stains gone easily. Try neat. Banyak lah. Morocco sini dia ada. Salted egg, ramen sedap sekali Ramen and original. Original biasalah original. Okay you all, you boleh order bersama-sama ni yang aku tunjuk ni. Boleh order sekarang. Truth has been on my mind. Rambut I colour cerah you all. Tapi tak terlampau cerah pun. Dia macam cerah sikit je. Tapi sesuai je. Nanti I bila tengah balik. Kena masak muka you all malam-malam. Sebab ni dagu I belum terbentuk lagi you all. Twenty-one, 22 messages. Okay, you all.
Color rambut ni. I pakai color rambut. Tapi hari ni I color rambut lain. I color baru. Color chestnut. Color dia lebih terang sikit. Tak terang pun. Dia ikut highlight. Ikut light. Color dia. Color ni Color ni campur color ni. Color ni campur color ni. Nampak color ni. This one is sunblock. I pakai tomorrow. Ni I pakai ni. Tomorrow serum. Malam. Pagi pakai ni. Pagi. Okay, you all. I pun nak tidur dah, you all. Lagi kuat, you all. Kalau you all nak layan lagu dengan I, boleh je, you all. I saja live habiskan masa. Dapatkan warna rambut cantik, you all. Kali campur cerah, kali cerah dalam cerah, luar gelap. Besok abang tengah elok je. Bawah gelap, atas cerah. Atas je cerah, bawah gelap, you all. When I think about how I divide Double my tone. time, it's very carefully. I'm Alex Diaz. I'm a professional marketer in Seattle. I volunteer. Well, it's 2023, so y'all better look out for me.
grown up. Talking to trees and the roots and shrubs all grown up now. Sometimes I just don't care when you look it like that, looking like that. It's all so bad, could be speaking cold. Have you been told? Ada colour rambut, every colour you all. Bersiapa-siapa warna. Bawah colour dark brown. Atas colour blonde. Blonde yang campur putih. Blonde yang campur warna putih. Saya dapat colour dia tak menyala. Nampak? Sesuai kulit asli. Every colour. Terus air dan halal. Besok sehari nampak lebih elok. Nanti ni double tone fashion hairstyle I buat. Alahkah? Double tone hairstyle. Double tone hairstyle, ya Allah. Told you too much. My name is Gina, the Too Much Woman. I want to give you a new way to look at your too muchness. Through many years of hating it, I've come to a point in my life where I love when people tell me I'm too much because it gives me important information about compatibility. A huge factor in healthy relationships isn't how much you like someone, how much you love someone, how much sexual chemistry you have, or how many boxes they check in your list. Your puzzle pieces. As a child, This kid was just recording a dance video at a Chris Brown concert. Completely. A maid is about to leave when the man says, Kau apa daya? Hmm. 30 minit. I have an hour already, okay? I stay a little bit and then I chow. I want to chow already, I want to go to bed already.
Okay. Kabar you all. Hello. Yeah. Hello. Hello, yeah. Mesh. Match. Okay. I request. Nanti I accept. Boleh. Okay, santai-santai je. Ah, Main santai-santai. okay, beres. Okay, I accept. Ada dengan lagu, okay? Lima minit je. Mesti menang ya, you all. Okay, dah relax ni. Mana-mana ada thank you yang ada. Patak-patak guys. Tepi-tepi yang baskat-baskat. Okay. Anila call away. This AI transforms a kid's photo into a personalized storybook parents will pay for. Here's how it works. Bang, orang mana bang? Dani. Sini. Just bantu tapping guys. Sini, welcome. Bantu basket, bantu absen. Yang mana-mana ada bantu absen, bantu tapping. Motor apa tu? Noni. Welcome. Okay, dah menang dah you all. Dia yang winner, welcome. Nak menang dah you all menang. Memang menang dah. Nasira, welcome. Sis cantik, welcome.
Jeffrey, welcome. Tak ada orang join dah. I pun dah nak end live dah lepas ni you all. Ada ni 30 minit dah. Menghilang. Mana menghilang? Okay, tahniah you all, benar you all. Mana menghilang? Congratulations. Betul lah you all. Miss Boy, thank you. Pas kat. Mana menghilang? Di mana kan menghilang? Yeay, menang. Tahniah you all. Congratulations. Awak yang lama boleh buat live. Ada je. Tak minat Okay. Terima kasih. Lebih 5 lah Suka. Suka. Okay, oh, I dah nak end live you all. Tapi sebelum tu, you all boleh dapatkan color rambut daripada Evercolor. Evercolor senang lah, rumusan khas dia dengan ada olive oil. Dia campur dengan olive oil. Dia tak bagi conditioner, dia ada olive oil dah dalam tu. Dia sangat licin, rambutnya licin dan apa tu? Rambut you memang licin ya. Bila pakai Evercolor ni, rambut memang licin ya. Color dia sampai ke dalam ya. Soal color, rambut I. Licin color dia. Cantik color dia. Rambut jadi lembut je. Dapat buku ni, I pinkan buku ni RM18 je.
start pukul 11. Pukul 12 kita tengok harga emas. Boleh je sampai pukul 12 malam ni Boleh je sampai ada masa. Sebelum pukul 12 kita boleh berdoa dulu. Menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juta. Kalau cinta tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada. Yang penting kau Okay lah you all. Siapa nak beli lansir pun boleh beli lansir. Okay, aku pergi ambil minuman. Minuman dah siap dah. Kita nak berdoa lagi. Apa lagu ni lagu Asal nak tu? Takkan. Rambut ada 2 lapis je 2 lapis. Bawah ni nipis, atas tebal. 2 tingkat je Rambut 2 tingkat. Fashion sekarang. Unisex ya. Nak beli merokok ke you all? Terima kasih banyak. Happy anniversary. I pinkan merokok you all.
Mulku salted egg lah you all. Huh? Mulku salted egg Sedap you all. Tak biasa ni. Mulku salted egg. Telur asin. Salted egg. I recommend you all salted egg and ramen. Ramen. I recommend you salted egg and ramen. Dapatkan salted egg malam ni juga. Atau yang setengah. Tak kenapa lama I berombak tak tahu kenapa lah. Besok I belah tengah besok. Belah tengah cantik you all. Kali ni belah tengah cantik je. Depan je blonde, lain chestnut color. Okey, lepas lagu ni kita berdoa you all.
Alhamdulillah. Okey, emas kita malam ni bertukar pada RM489 per gram. Malam ni harga dia, harga special, 489. Kalau RM1 dapat 0.2045 gram. Ya, harga emas. So kita tak boleh berdoa right after 12. Kita doa lepas pukul 12. Kan pukul 12, baru pukul 12. Okey. Kita doa sekejap lagi. Sekarang ni kita dengar lagu dulu. My name is Ashley Puyol. I am the Lepas ni kita berdoa. I think lampu terang sangat kot. I don't know good kalau macam lampu terang sangat kat belakang ya Allah. Rambut tak elok sebab baru shampoo. Shampoo tak suka rambut bau shampoo ya Allah. Suka rambut macam semalam shampoo cantik masa after one day shampoo nice. Ada belah tengah macam tadi ya. Tadi belah tengah cantik ya. Sebab ni baru colour. Baru colour baru. Sebab colour tu macam merah sangat ya colour tu. So colour ni macam ash blonde. Ash blonde. Okay, aku pergi tutup lampu sebab lampu Touch me, it's so easy to leave.
Okay, I berdoa sebelum I end this live. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ketika hari hampir berakhir dan malam membuka selimutnya yang penuh kedamaian, aku datang kepadamu dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih kerana membimbing aku melalui hari ini untuk berkat yang aku terima dan untuk cabaran yang membantu aku berkembang maju. Ya Allah Tuhanku, aku memohon kehadiranmu saat aku bersiap untuk beristirahat. Aku berdoa untuk perlindunganmu sepanjang malam. Lindungilah aku dari bahaya, jauhkan aku dari ketakutan dan kelilingi rumahku dengan para malaikatmu yang suci. Anugerahkan aku tidur yang damai dan nyenyak, bebas dari segala kekhawatiran dan kegelisahan. Maafkan aku, ya Allah Tuhanku, atas segala kesalahan yang aku lakukan hari ini. Jika aku telah menyakiti sesiapa dengan kata-kata atau perbuatanku, berikanlah aku keberanian untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bantulah aku untuk memaafkan mereka yang mungkin pernah menyakiti aku agar aku dapat melepaskan segala kepahitan atau kebencian yang masih ada. Ketika aku beristirahat, aku mengangkat orang-orang yang aku kasihi kepadamu. Lindungilah mereka, selamatkanlah mereka dan berkatilah mereka dengan tidur yang nyenyak. Semoga mereka merasa kasih sayangmu dan perhatianmu sepanjang malam. Bagi mereka yang sedang menderita atau dalam keperluan, aku memohon penghiburan dan rezeki darimu. Ya Allah Tuhanku, Tuhan yang sejati, aku berdoa untuk mereka yang tidak memiliki tempat yang aman untuk beristirahat malam ini. Berikanlah mereka rezeki dan bimbinglah mereka ke tempat yang aman. Tunjukkan kepada kami untuk menjadi alat perdamaian dan kasih-Mu, membantu mereka yang memerlukan bila saja kami perlukan. Terima kasih atas anugerah istirahat dan kesempatan untuk menyegarkan fikiran serta tubuhku. Bantulah aku untuk mempercayai rencana-Mu untuk esok hari dan melepaskan segala kekhawatiranku ke dalam tangan-Mu yang Maha Mampu, ya Allah, ya Tuhanku. Lapangkanlah hatiku dengan kedamaian, mengetahui bahawa Engkau menguasai segalanya dan kasih-Mu kepadaku seperti kasih-Ku yang tidak pernah goyah terhadap-Mu. Ketika aku memejamkan mata, aku berdoa agar Engkau berbicara kepada hatiku dalam mimpi dan bisikan, membimbing aku lebih dekat kepada kehendak-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kehadiran-Mu agar aku dapat bangun segar dan siap menghadapi hari baru dengan harapan dan kekuatan. Dalam ketenangan malam, aku menemukan kenyamanan dalam janji-Mu, ya Allah. Terima kasih kerana menjadi tempat perlindunganku, kekuatanku dan pertolongan yang sentiasa ada di waktu susah. Aku
beristirahat dalam keyakinan bahawa Engkau Allah sentiasa bersamaku, menjaga diriku dengan kasih dan perhatian. Ya Allah, dalam nama-Mu aku berdoa semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbul alamin. Tiba-tiba phone ni cerah. Tadi malap dia, you all. Kejut I. Okay, you all. Terima kasih. Terima kasih, you all. I miss tak? Banyak I miss dia. I dah nak end live dah, you all. Sajalah I buat live malam ni tunjukkan you all rambut I, color you all. I color petang tadi 2 kali kerja you all. Mula bleach, highlightkan bahagian depan je, bagi dia nampak terang, reflection pada kulit gelap, dia akan nampak terang, cerah kulit. Sebab tu kulit kita gelap. So I highlight bahagian depan je. So the rest I color chestnut color. Chestnut pun tak berapa nak gelap pun yo. Rambut dah ketut, dia tak absorb banyak pigment, tak berapa banyak yo. Okay you all. Kalau color brown dia akan jadi merah, kulit muka kita akan jadi merah padam, tak sesuai yo. Color pun macam color macam tak sihat gitu color rambut. Seolah-olah rambut yang tidak sihat kalau warna brown. Yo. Setelah hari bulan kalau cahaya terang jadi warna orange. So lebih baik color blonde, kuning putih. Dia bukan kuning menyala dalam gambar ni, macam menyala gitu. Dia esok tu juga you all, dia lebih cantik besok. Gaya rambut ni kena belah tengah. Kalau belah tepi dia macam perempuan you all. Okay you all. Kalau belah tengah dia lebih macho, lebih macam gentleman gitu you all. Tapi okey lah you all. Dia kena blow straight. Dia macam wavy ni, macam women gitu. Dia kena rambut original wavy ni, I blow straight besok. I blow straight atau kat you all. Maybe I buat live pagi ke? Pagi lah you all. I mau pagi. Masa I free lah mungkin besok masuk office besok pukul 9 ke macam tu lah you all. After breakfast, breakfast lepas 8:30, 9 something dah ready, siap-siap. Okay you all. Sekejap lagi nak bangun pukul 4 lebih. Hari ni tak tidur langsung, tidur 4 jam sehari je you all. Hari ni hari raya kan, semalam kan, hari ni pun lagi raya, hantar daging korban semua kan. Okay you all, terima kasih you all. Kita jumpa lagi nanti. Terangnya tadi tak terang macam ni kan, cantik je color macam ni kan. Okay, bye bye, selamat malam.